Habib. Beda maksudnya. Makanya kona waka aja ku kasih. Iya puramu ita si padua agak pasabana nakuleku mupakua usus aleku mewaki si poji mana siaga etana kanore wariareku diwetu mabukotoni papojiku mau di romata soe mompo poleri wata teku melo tona tergiling mapoji mau di romata soe mompo poleri wata teku melo tona tergiling mapoji mau di romata soe mompo poleri wata teku melo tona tergiling mapoji. Ini tuh artinya Mak Boko nih Papojiku, berarti itu artinya Mak Boko nih udah nggak apa namanya, Mak Boko tuh udah apa, udah nggak ke kamu lagi gitu cinta aku, maksudnya gitu. Mami mama, biarpun matahari terbit terbit dari barat, ya gitu maksudnya. Enggak sih, mami mama tadi